ole Russia le Ukraine in do hi mizo YouTube channel zinga chuan puang na saber kan ni mai ome engpo ni se kan puang zel tura nga yang voin hi in do ni zani somli parukna ni ta a video masa khan kherson in beina le Russia in conventional ral thua matlak cham to awanga nuclear warhead te naw mang to mai turang khan kan puanga chuti lai chuan Ukraine lampoin Russia missile lo ka thlak na tur US na sam pa ni andon thar thu kan ngai thla bok ani kha tun nala US sipai 101st Airborne Division te chuan Romania Russia ina nei to ram aron dai lu tur vengin in ring takin anom meka Air Defense hian an ron thon lu ta ka wangin ama ai chuan boru ka sang ta ti chural khata tanga kan lo zir chian vena atang poina hriat ta ni tin nuclear manga vona Putin chuan a chak chuak ol lova an ram ta na him lo khopa an ram chung in beya to ka ni chuan engral thuam mang po chan let an redon lo thu le an chan let naral thuam zinga chuan nuclear warhead te po an tel don ni in khotlang ho avodum dum mai ni kha hemi ani awang hian nuclear an mang tak tak don ti lan nan le in pu chana nuclear drill an kalpui ta Russia lam chuan du to ka man tur nuclear warhead an nei zian pholang tran mek Russia President Vladimir Putin ngai chuan nuclear drill an nei atel puya akai hruaya monitor Defense Minister Sergei Shoigu chuan he exercise sian atumber chu Russia Strategic Offensive Force 10 melma nuclear strike an chan let na atan le nuclear strike lian tak nei anin peizia fin fiana le phaulan na ani thuwa soi Kremlin soidan chuan leilam tuipuya te boru ga thlona manga nuclear ral thuam sin che chuatir na theina fam kim an nei zian lan tir Russia Far East Kamchatka Peninsula target te chu Archangels region Plesetsk Modroma atanga ka chua Yars Intercontinental Ballistic Missile te Beren Sea atanga ka chua Sineva Ballistic Missile mangin a target he anti chenele Exercise hian Tu-95 strategic bomber te point anin rin tok zia le an la that tok zia an pholang President Vladimir Putin chuan February thatop lam khan Russian strategic nuclear force te readiness level ti sang turin alo ti to a in ring tura in buat sei turin alo ti to ani hei hi Moscow in Ukraine sipai bai puyat thlak nu ni engemaw zat a liam hnu ani in tun naikar engemaw zat chung khan US le khothlang ram engemaw zatin Moscow chuan Ukraine tactical nuclear strike ne tum thu an soya hei hi Kremlin chuan na sa takin a hnial thung Russia hi nuclear lama anin hampuar na sa hle a US ngei po a hlau lo ti chu Putin a tong kam le an chet dana hian an lan tir chiang viau Russia hian khovel ramro pui ber US le ram hausa rol nei to te a hlo lo na chan nuclear a nei hi engang tak nge ani reng reng han lipse don chinila a chi ero internet a tarlan hi ani haulova maseza asomret chu adik tura nga yang Russia nuclear soima in strategic le tactical nuclear ral thuam danglam na han soima salokila nuclear hanti hian bom lian tak tak aram pumtan po hlo ompha missile lian le rol ra phlak tak tak te hi strategic nuclear bom anti a nuclear te naw sipai mun ma bom chet na na antin zone strategic nuclear ang ma thok na lo warhead te naw deu Indo thlona manga ka chua mai thei ang chi te hi tactical nuclear ral thuam anti chemical le biological ral thuam te po nuclear ral thuam a chiar telani tabok US Defense Department soidanin tactical nuclear ral thuam te hi non strategic nuclear ral thuam tia soi thinani hei hi indona hmuna man turan siam ni in mel makul pui factory le mun zau tak tar ke ta man turata na siamani Intercontinental Ballistic Missile warhead phur angchi strategic nuclear ral thuam a in ate zo gani tactical nuclear ral thuam hi soito angin strategic nuclear ayate ni in indo thlona manga phurson zung thei ni in indo longa tangpo ka chua thein ni sub kiloton atanga kiloton somnga vel thlenga thokna an nitlang pui strategic nuclear ral thuam ero kiloton za vel atanga megaton engemozat ani thunga heng hi chu a thoda na ra phlak tur zia suang to ngam chi ponilo kan hriat angin tactical nuclear ral thuam nei ram te hi Federations of American Scientists te chuan
ram pakua an om ni in an soya chung te chu Russia, America, China, France, United Kingdom, Pakistan, India, Israel, North Korea te an ni atomic scientist bulletin in atarlan danin Russia hian tactical nuclear missile sang hi velan nei ni in an ngaya US non-profit science advocacy organization Union of Concerned Scientists te chuan heng tactical nuclear ral thuam te hi sub kiloton atanga kiloton za chuang te han ni hlomani US hian tactical nuclear bomb hi zani vela nei ni in an chhut boka chung te chu kiloton 0.3 atanga za somsari vel a pe chuak tlang pui August ni ruksang khat zakwa somli panga a Hiroshima a Japan a bom thla kha kiloton som panga ani engting e tactical missile an ka chu athin tactical nuclear ral thuam tam zok hi chu air to surface missile manga ka ani a indo thlona atanga missile ka chu a hian warhead a von ni mun hlavak lo kap thai ballistic missile a te po vo thai an ni a medium range le tactical bomber manga gravity bomb te depth charge pek chuate naval anti-ship le anti-submarine torpedo zinga po tactical nuclear warhead vo thai vekan ni Russia rama chuan heng missile te hi central depot a reserve da an ni ber nuclear warhead an nei zat dik tak hi state thuru kan ya wangin za adik theilo ti kan hriat a tha kumsang ni somni pani thleng hian Federation of American Scientists chuan Russia hian nuclear ral thuam sanga zakwa somsari pasari vela nei ni in an chuta United States chuan nuclear ral thuam sanga zali somni pariata nei thung ni in an soi Russia le US te hian active deploy strategic nuclear warhead sangkhat zaruk velan nei ve ni in US lam chuan an chuta Russia nuclear che coal stockpile hi alian chhozela United States stockpile ro atlan hiam zel thung ni in zirchiang tu te chuan an soi Russia hian Kozels Tisizhevo Uzur Dombarovki Kartali le Alei chate nuclear missile field parukanaya Nerpich Yajel na ya le Rabatsi ya tui pui si paimhun pathuma trangpo in nuclear missile tui hnuai long te le Ukraine ka le Angels Air Base a te po nuclear bomber te pon an pai pon trup thayani Russia nuclear bomb zars bomba te soi lo waleng ni ta se heng te hi chu Russia hian a manglo tura ngayani tun naya missile nuclear ral thuam sina nei zinga hlo omber anga an soi chu RS-28 Sarmat hi ni NATO reporting name chu Satan True tiani he missile hi liquid fuel ni in MIRV athuamani super heavy thermonuclear arm intercontinental ballistic missile tiani a Mikhail rocket design siam ni in kumsang ni pakwa trangkhan upgrade na thoani a payload lian tak kengin warhead rit tak somemo a aya rit zok som panga emot thlenga phur thei ani kumsang ni som panga khan Russia hian nuclear torpedo thar status 6 ocean multipurpose system anti Pentagon ho tu de chuan Canyon ti code name an vo chu Russia chuan a kol boka Herald thu mi tsunami wave metar zanga thlenga sang siam thei turanga yani chu chuan mel matui pui kama hun zau tak chu radioactive mangina tuam ngal hlup dona ara phlak don hle ICBM ti top thei tur laser ral thuam le railgun angchi anti missile defense system laka inven na tur ne bok tin carrier submarine pani Project 09852 Belgorod le Project 09851 Khabarov te chu kumsang ni som pani le sang ni som palia long thar an nei te po nuclear ral thuam ron kap chuak puat thei tur duan ve kan ni President Vladimir Putin chuan vantlang hriata Russia chuan tuna chuan nuclear ral thuam chi thar engemaw zata nei belle to tia soya chungzinga chuan avangard ti a hriat hypersonic glide vehicle te po antel hei hi ri aya alet som ni zeta chakin an thlok thaya acherang bok missile defense system engchi point an dang bet theilo turin an ngai Putin chuan nuclear power underwater torpedo le nuclear power cruise missile 9M730 Burevestnik anti chuan nei thar boka an pani hian effective takin unlimited range an nei thei Russia nuclear missile nei te hi soisena ni lova indo thlona atanga ka chua chi le hun hai le hun lai hol kap chi ballistic missile vo chi te hi kiloton somthuma tanga zanga inkaran ni thuau mai nuclear warhead na chu du to ka man turan nei ti chu chianga ma se amang kherangem ti ala chiang lo
ole Russia chuan tun in do nuwa avoi khatna nuclear drill an nei tamup mup maya hei hi an last warning na ni in an ngai ta kan soifo to a conventional missile du khop man turan nei to big lova Iran thi chil drone mangin ki fan bei chiam to boka chutiang chuan conventional ral thuam an man phai ve viau to lai hian nuclear warhead kiloton nga vela thokna te chu an missile mora aron wa tran to maidonem ni ti chu experterin dana ni tran ta ni Russia President Vladimir Putin chuan imin khan a strategic nuclear force the drill chu enfia ama nge ina monitora Ukraine chu darti bom mang turin in buat sei ni in Putin chuan a pu bok heti lai hian Russia sipai te chuan Ukraine sipai te nen indona na sa tak nei tura anin buat sei mek lain Kherson atangin mi sing sari chuang an tlan che to bok he nuclear drill a hian ballistic missile hian an kap chuaka Russian state run media te chuan Artika Berensia atanga Sineva ballistic missile ka chuatur anin buat sei lai tui hnuai long thok tu te thala kan ti chuak bok drill a hian Russian Far East a Kamchatka Peninsula atanga test missile ka chuate po atela Ukraine hian darti bomb anti biological chemical ral thuam amang don ni in Russia chuan an pu a hemi chungchang hi Russia chuan a tho pui China le India po a hril to bok Ukraine chuan he pu na hi thil omang lo le thil hlom takani thu soya he thu hi Russia in indona hmuna arwa manna siam te khu bawani theinan an malak na ani ti in Ukraine chuan an pu let darti bom anti hi tun naya he indona hian in pu ton nan an mangna sa hle a radioactive biological emo chemical ral thuam manga siamani Russia hian Ukraine a hetiang siam na mun pui anei ni in Ukraine chu lo pu to a biological lab Biden a fapa Hunter Biden a invest te po a pholang na sa ni kha Kherson lama chuan boru ka lian tel boka Ukraine chimlam kho pui ni in Moscow in sang ni som palia aram anga alak lu Crimea ram ri ani Russia thlop tu te chuan tun hnaya mi pui te chu Ukraine be pui thlak na lo thleng tur nia an soya wangin an mun ma chua san turin an lo ngen to a tuna hian mi sing tel fe an tlan chuak to Russia lam chuan Kherson kho pui chu an tinget so sawa engti kong po hum him turin an intiam hebela Moscow ina anda official Vladimir Saldo chuan mi sing sari velin chen na in an chua san to tia soi Ukraine sipai te hian Kherson bial an la le ta ni chuan Sea of Azov fa lu theina poimo takan nei dona Moscow Russia ina lua Crimea pan na khan te po andang chat thei dona ni Saldo hian ni sari chuanga tan hebela tuipui kam ding lam kama luan khap ni ina soya hei hi contact line athil omdana boi thlak wang ni ina soi ole Kherson le turin Ukraine sipayan chemeka heti lai hian Russia chuan Kherson mi pui te chu an mun ma chua san tura angen nuwa mi sing sari don ten an chua san tabok Russia lam chuan mi pui an ti thol mek zela Kherson hi chan an tum lawa sipai mun an ti het zela defense anti chabok Ukraine lamla in himar sa rocket nen NATO ral thuam nen Kherson laman pan cher mai boka lak ngen tum heti lai hian Russia chuan last warning atan indo hnuwa avoi khatna nuclear drill an naya missile lo om tak an kap chuak zoi mai boka chanchin thar ber turin he channel hi lo ngai chang zel don ya ole kumin chungin 200k nei ve man ngei kan tuma hei wang hian khonga in min lo share sak ve don ya min la subscribe lawani chuan khonga in min lo subscribe vek don ya